Maya pa abak kong pasibayo kaya kayungan at syutana king 32 kadwang Domingo ning karaniwan a panawon. Pakyabe tala king banalamisa ring kapasalamatan daring makatuki Nanding and Landa Aquino and family, Romy and Elena Dizon and family, Chris and Sheila Tiglao and family, Vic and Del David and family, Lito and Lori Zapanta and family, Jesse and Corazon Anisete, 40th wedding anniversary. Para king kapasalamatan king Aldoring Karelang Kebaytan, Herlan Benitez, Crescencio Pilao Jr., Cora Kiyok Mercado, Tristan James Tiglao. Para king personal na kayadwanan ng Romy and Helen Dizon and family, Chris and Sheila Tiglao and family, Amor and Carmelita Bautista and family, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Joy Espino and family, Sophie Yap, Mark Homer Munoz, Eleanor Ventura, Rose Kapati, Leticia Wu and family, Maria Maida G. Luta, Patrick and Sarah Gokwinko. Para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Alfredo Manalangsan, Adrian A. Alfonso, R. Alfonso, Geraldine Zapanta, Jennifer Manarang Canlas, Estrella Borja Fabian, Fe Kailao, Eller Vitug, Rodel Dong Flores, Laila Kapulong Manlutak, Dr. Agnes Salvador, Zenaida Talorin, Mylene Salamat Soberano, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, Rodolfo Garaw, Teresita Gopez, Ernest Bobias. At ding hanggang kakaluguran at kamag-anak masakit. Pakyabe tala naman po, para kingalananggang kapainawan, ding kapatatamong mayango na biye. Bill, Joseph Jr., and Melanie Lilin, Segundino, and Angelina de Ausen, Alfredo and Consolacion Roldan, Gliceria and Carmelito Limio, Patrocinio Vidal, Alan, Efren and Oyang, Estela Dungka, Honoria Lazario, and Benigno Dizon, Lourdes, Danilo, Boy, and June Dizon, Norma and Jack Tayag, Estrella Sanggalang, Mirna and Jose Manalili, Maxima Robistiono, Araceli and Teodora, Mercedes S. Pantig, Maria Teresa Morales, Ruben Lacson Jr., Rashine Marie Lacson, Rodolfo Angeles, Dr. Alberto Chinquanco, Ponciano and Maria Gomez, Luciana S. Olalia, Priscilla Bognot Dizon, Sharon Galang Malonzo de Guzman, Alejandro and Milagros Resurrection, Mario de Ausen, Antonio de Ausen, Maan Estacio, Lamberto, Leonora and Lota, Jesus Limpin, Roberto, Ramil, and Ricky Dizon, Gil, Romeo, and Nicolas Dizon, Petronila Silvestre, Rosalinda Magallanes, Cristiteto
Cristeto Ciriales, Jason Tayag, Manuel, Vicente, and Magdalena. Feliciano, Rosita, Dionisio. Attorney Dante David, Susana So Chu, Mercedita Pascual Ramos, Ricardo and Lucia Pasion, Vicente and Ellen Tantamco, Alfredo Capati, Magno and Francisca Hipolito, Alex Resurrection, Erlinda Paras, second death anniversary, Lorna Pingul, Luis Jala and Adela Jala, Romeo and Remedios Katakutan, Raimundo and Patrocinia Salvador, Corazon and Emerenciana Antonio, Victor and Heather Salvador, Enrique Mario Vitug, Arthur Vitug, Milagros Osmundo, Angel and Lucila Razon, at Ding Sablang Kaladwo, King Purgatorio.
Talakad tamo pungeni at makyabing ikanta, ing dalit pamuklat. Kilig yun iningig pa ang paninganak, panimbanal Espiritu. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka, antimurin. maya payabak po. Maya payabak po among. Pagmasusyantaya, ing kaya katamong Santa Misa, mit mong kapasalamatan king Diyos, karing hanggang grasyang babiyan na kaya katamo. Bistat man simple mo o ditak, ing makasadya, ita mo, makabuklat tamo gamat, makasadyang midaon, sumawak mamiya. Makasadya tamo naman tanggap king grasya ning Diyos, king kayang pakalulok. Karing panahon makatikom tamo gamat, taman bisa sumawak pagyang hagyo tamo. May gitang maselan o mahimot, mangyatang kapatawaran king Diyos, uling babiyan na kay katamo, tutuman dadalan mo, karen palad tamo. Karen panahon may kasala tamo, sisyan tamo at painggulutan. Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita ipanigapu ko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa may payang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapatao da rin kasalanan tamo, dala na katangan sana, kimbye, alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Isipan tala puri kaya katang panalangin. Di kaya katang intensyon kayong misang iti. O lubos may ipayang ikpa. Masikanan ng kaya kang justisya at mawala ng kaya kang pakalulu. Lilungan mo kami karing pusan at ningamano amon naning biye. Kambilan mo kami king kaya kaming kaisipan, king piraya ning kayatasan, at padalisayan ing kapagnasan mi king legwan ning katutuan. Saupan mo kayang migamigita kamalayan, king malugod mong tangka, ban may git mi lang idaon, ding biyemi, king pamanyuyo karing sabla. Itiyadon may kapamlata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king mumunarang libro, ding ari. Mintaya i Elias king Sarepat. Inyang malapit niya mo king pasbuldalan ning syudad, ikit ne ing meto nga babaying may balu, at mamulot dutong panangab. Nga na king babaying may balu. Malyari kong makainom, inyang umeneng muli ing babayi, ban kumang inuman, tegal ning Elias at nga na Keya. Nung malyari, pakipagdala mo na ako muna mang apangan ko. Nga nang may kibat ning babayi, balo ning ginung kaya kayong Diyos, ing alaku agyamang tinape. Atin kumong ditak aarina, at ditak atabang olibo king lulanan. Minta ko keti ban mamulot dutong panangab ko king pamagluto para kanako at king anak kong lalaki. Itamo ing pamangan ang makatagan at kay bat nanita mate na kami king danop. Nga ng Elias Keya, eka migagana ka. Sulong at magluto na kang apangan. Dapot, magluto ka pa mong dita ka tinape para kanako, at kay bat, iluto mo na itang para kay kayo. Muling anti kanini ing sasabyaning Ginoo, ing Diyos ning Israel. Eya kagisanan arina ing lulanan, at eya mo naman kagisanan taba, ing datukanan, hanggang ena ibaldog ning Ginoo ing uran, ing yato. May kuya ing babayi at tiparana itang sinabi ng Elias Keya. Ilang atlo, i Elias, ing babaying may balo, at ing anak na, mamanganla aldo-aldo. Dapot, ing lulanan arina, at ing datukan ng tabang olibo, eya kegisanan. Antimo, ing sinabi ng Ginoo, king kapamilatanang Elias. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing pakibat kamo po, purian me ing Ginoo o kaladwa ko. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko. Ing Ginoo po tang mamatulya, papanigya karing malulupig. At babiyayang pamangan karing danupan. Ing Ginoo, yaing mititimawa, karing bihag. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko. Ing Ginoo, pasalano mata ring bulag. Babago no ring mebigo. Ing Ginoo, kalugurano ring makatuliran. Ing Ginoo, ingatano ring dayuan. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko. Sa sawpano ring may balo at may ngulila. Dapot, ing balak, ding marawak lilipulana. Ing Ginoo mag-ariya king kapilan paman. Ing Diyos mo,
osyon, mag-ariya, alang angga. Purian me, ing Ginoo o kaladwako. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Eya lino bi Kristo king meto nga banal lalugal, agaywara ding gamat tao at anino ng mistula ning tune, nune lino biya karing banwa mismo. At ngini at suarapanan ng Diyos at mamilatan niya para kay katamo. Ing mata sa saserdote daring udyo, lulubyaking kabanal-banalan na lugal, balang banwa, at magdalayang daya aring animal. Dapo ti Kristo, linubya misan mo, bana nga daon ing kayang sarili, at ita makagyuna. Nung makanyan ing gewa na, kasi kailangan ing ulit-ulit yang mamamate, manibat pa kanitang mela lang yang yato. Dapot, pakit siya misan mo at para king kapilan pa man, ngening malapit nang mapupos ing panahon, banang ilako ing kasalanan king kapamilataning pamagsakripisyo na king kayang sarili. Ing balang katao, mitakdayang matemisan mo, at kay bat nanita o kumanay ng Diyos. Makanyan mo naman ni Kristo, misan niya mo midaon sakripisyo, banang ilako ing kasalanan, daring tao, datang niyang pasibayo, para midaon niyang pasibayo para king kasalanan. Nune, para iligtas na laring sabik maninaya kayo, king kayang pamagbalik. Amanong ninggin. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Mapaladla, ring alanang aliwang panaligan, nunemo ing Diyos, uling miyabela, karing pagaryaning Diyos. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka, antimurin. pamamasa king mayap a balita at pangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. San Marcos po pala. Ing kayang pamanuro Jesus nga na karela, mingat kayo karing eskriba ang maburing lalakad, makasulod, mga kabang imalan at pupugayan dala ring tao. Maburidang luluklok keng piling luklukan karing sinagoga at kabisera karing bangketi. Ita ilamurin ding magsamantala king kabiyayan daring babaeng mebalo at pagparangalan ding panalangin ng mga kaba, lalong mabayat ing parusang miras karela.
Linuklok ni Jesus king harapan na ning pipabaldugan nain kilob na ning templo at migmo si dia karing taong babaldog kwalta. Dakal lang ring mabandi amig kalub mga ragul ay alaga. Linapit siya naman ning metong nga babaeng mebalo at bibaldog yang adwang barya amig kialagang 10 centimos. Inaus no pansin Jesus din kaya ang alagad at nga nakarela baluyo iting pakakalulong may balo migkalub yang may git kesa karing aliwa uling migkalubla ring aliwa ketang labis-labis ayat tsukarela dapat iting pakakalulong may balo busal ning kakaluluwa na pigkalub na nga ning sabla ng pangabiyayan ing may pabalita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyo ng igpang paninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Bukas palad. At pong kang YouTube, ay albed niya po, makatsuya kayo di Pilipinas, gagawa yung social experiment. Iya po Pilipino. Sibukanan nung mayap lareng Pilipino. Nung mayap lareng Pilipino, pakakalulu. Magpanggap yung maranop ang pong alampera. Mawanda nung. Ginawa yung kwento kay Vienna. Actually, foreign area po, Pilipino. Sinabi na kitang magtintang buko, kitang kanto. May wala yung passport ko, nga. Kung makapagbalik yung bansami. Uli na ng COVID. Last year po yun, last year itang YouTube. Ala na akong pera, may gisa na ako pera. Maranop ko, mawa kong danong. Pwede mo kondenan buko, nga na. Magtinday pong buko kaya kanto. Bali po, itang magtindang buko. Kaya itsura na, pakakaluluya naman. Siguro, retang buko na, makipanunubuya mo po, karetang kayang titinda. Bali po itang magtindang buko. Alang kadwang salita. Peglawen ng bukong masanting. At binyene, ketang maranok, mawanda nung matalang per. Alang kuskus balong niyang bulon. Kay ba na punita, niyang may ngane po itang foreigner. May kone, tegalane po. Magtaka ko, ulak sa sigilane. Dinenane pang face mask. Uli nga lang face mask, itang mangyad buko. Nung pansinan niyo po ini, lenyo po rin pakakalulo. Agandang aintindihan ni pamangailangan da rin kalupadang magkasakit. Kadway ning social experiment, ginawa niya naman pong metod pa. At inyang kotse, pwede yung maggasolina, kaya itang metod gasolinahan. At matuwa ka rin, gas station attendant niya po. Sibukan na nining mag-social experiment ng foreigner. Si Bianani itang matuwa, makipag-obraya kitang gas station, may siray sa ken ko nga na. Pwede mo kusopan nga na, ala kong pera, may gisang ko pera. Ang yang ala kong pera, agyo may gawa ni sa ken ko, buri may gawa na, buri mo kusopan. Huwa nga na, itang alangadwang, itang magtinda kayong gas station. Dinelede sa ken, pegobran semasan Semasan paparulang, tang denga angin, ni parulang, binalansi na la po. Pasensya na ka na, ala kong pera nga na. Alam problema nga da. Pagtakanta mo po,
This example show us the spirit of generosity of the widow, king Ebanghelyo. King panahon tangi ni papalto ng espiritu na nitang may balo, king Ebanghelyo. Adwa na lang kusing deng pera na dinauno pa, king templo. Sabi ng Jesus, iti pasalamatan at pagselebraning banwa. In kayang alang sitwasyon kaya lanang makasadyayang mamie at midaon. In kayapan, goodness and generosity is not a monopoly of the rich. Kindness is a universal human trait. In kayapan po, mo kaya katamo. Ang giyang ka rin pakakalulu, mahiyapla naman pilubluban. Ang giyang alaala. Bakit po kaya? Dahil ang mga may hirap, mabilis silang magmalasakit sa kamukha nilang dukha. Bakit po? Nabengi megmisa ko po ating megriyak keng homily ko nga namigtek siya. Tuto po yan among. Den kaya be kong bale. Den kaya nga be kong bale. Maplapa na agad doon ko susupan de siping may bale nga. Kasi nga nanta ka nung anak lang keng Visayas. Daranop lang keng lugar da kan. Yan nga chula keng di Pampanga nga na. Akagid daw maswelo yung biye. Ano kagana ka karang siping may baleng mangailangan. Ingaws daw po keng English. Empathy. Itang pamagmalasakit. Daramdaman mo, ing panamdaman da, uling ikaman kanita may kasakit ka. Ikaman kanita may ngailangan ka. Ikaman kanita sinopanda ka. The gospel invites us to bring back our faith in our basic goodness in our humanity. Agkat nakatanig kaya katang Ebanghelyo, maniwala tamo, keng kaya pan tamo balang metong. Kalulu ka man o makwalta, may garal ka man o ole, at yu keng pangataw tamo, ingwangis, atugis ting Diyos amayap. Karempi pong Pilipino, ing salitang palad, ane karakalakabaldugan. Ang tawag namang sa mga taong walang-wala, ingaws na po karila, kapus palad. Mahirap at kulang ang kakayahang masagutan ang kanilang pangangailangan sa parang araw. Napakaraming sinasagisag para sa atin ang mga tao sa ating buhay, sa ating mga kamay. Di ba kanitang anak tama manalbeta mo po? Tang malatiko, manalbe ko po. Ken TV, itang kausadang gulong ng palad. The fortune of life. Duduruting biye. Nang kay swerte, nang kay masagit, nang kay mabayat, nang kay mayan. Gulong ng palad. Dela ng tangan yan. Pero kaya katamong biye, at ilang kausan mapalad. Ang tawag sa mga taong maswerte sa buhay. Those who are bountiful, rich and wealthy. Detang makwalta. Detang magrasya. Mapalad kayo. Mapalad kayo. Pero tila naman ang sawim palad. Ang tawag sa mga taong bigo sa buhay. Hindi pinagpala ang kanilang buhay. They were forsaken. And those who are not fortunate enough, damanag yung ay labas in kanilang aldoldo pamangailangan. In kailangan na po rin taong reti. Detang kailangan sumaw, mantabe karela. Pwedeng paunakan nyo la. Pwedeng kapatan mo la. Siping mo bale o kaya betala. Kaya tigem sambad. Bukas palad. Bukas palad. Maging mabait at mapagbigay. To be gracious, to be generous, and to be kind. Ipanalangin tamo po kaya tigigya katang parokya. Ang yang simple tamo mo, maging tamong bukas palad. Makabuklat tamo gahamat para mimye, sumaw, at magsaw-saw. Abalitan ko po kanitang panahon na pong apong Elmer Simbulan. Apagawaya po yung pisamba na ini. Uli ka rin da kalapera. Uling ka rin da kala migsaw-saw, migsugo, migsakripisyo. Ang yang elamemya pera, may gipag-obra la keni, sinahupla.
Uy, nga man man tamong makabuglat kagamat na sumahok. Makabuglat kagamat, makiyabe kayong pamangailangan. Kayong mumunang pamamasa, kayong mumunang libro da rengari, ating metong abiyudan, kayong serafat. Alano nga pangan, metong na pamagluto, itang karelang flour, itang karelang arena, ang karelang oil, olive oil. Di taknamo, di natangin ng propeta, Elias, nga na maranot ko, pwede mo kong pakanan. Sabi ng ginupa, nga pekanan mo ko, magisan laman, kaya kang pilulan na narina, ampong taba, olibo. Nga nanining byuda, o yan ang kanan ming anak mo eh. Kaya rin nanita, lanak yung kanan. Because there was drought, ating tagtuyot. Pero itang byuda, king first reading, makanyan mo rin ng gawa na, pegluto na yung tinape, pamangan, ining propeta Elias, ang yang kilala, pekanane, baliyo po, malibat kanita, mila ko laman, itang pilulan na ng arena, mila ko laman, itang pilulan na ng tabang olibo. Tutupoy ni, potang mamiye ka, papaulitan na ning Gino. Istong midadake ka, ka magisanan. At ipong kasebyan nga na, you cannot outdo the generosity of God. May pwedeng saulan, kingga na ka, ingino. Pag masyado ko yata ang magana ka, may gisanan na ako yata, may kalulu na ako yata, kaya gana ka ako. Ala pa pong taong may ging kalulot, may gisanan, uli ng karelang kahayapan. Pero burid ako pungagkat kita kaduang kalpaldugan na ning bukas palad. Pasinan niya po'y propeta Elias. May ngiya diya, may kisabi ya, may kipangan niya, uling marano piya. Inamin ang kailangan ng tinape, kailangan ng isaw. It takes a lot of humility para pasaw. Baluyo po. May ngiya diyang tinape in propeta. Mantukang proud siguro nung panahon na ito ang prophets, especially Elijah. Pero yung may kipangan niya, pepasaw piya, marining, biglat na lang naman denggamat na. Apansinan niyo po ita? Potang mamye ka, aus da ka, bukas palad. Pero potang tatanggap ka, potang didenanda ka, ingaus da naman ka, bukas palad. Ka pwedeng tanggap nung makatikob na gamat. Ka pwedeng tanggap nung makasalikot na reklaman mo. If you are proud or you don't want to be helped, nakasopan. Pero potang makabulat lang naman ng gaman mo, kalupan ng potang mamiye ka, bukas palad ka, makanyan mo naman potang tatanggap tamo, inginu palitana, ingge kang binye. The Lord will always refresh the graces the Lord will give you. Idi po yung kaya katamong pagselebran. May buklat la sana din gaman tamo para karingaliwa. At makabuklat la naman sana din gaman tamo makasadyang tanggap king mas maragulat, mas marakal agrasya manibatan king mayap tamong Diyos. At yung pumetong anecdote, kwento-kwento tungkol kang Alexander the Great. Alexander the Great po dyan ang panahon na king Griego 300 years before Jesus. Ane po karakulasaw, asakop. Alexander the Great Conqueror. May ragulya po yung Grego, yung Greece. Kay ba't po, ane kay nakanmete, alaman yata ang pamilya. O sabihan na po, yata ka nung Mateya, penabili na po, tang Mate ko nga na, pwedeng pabuat ko kada akong doktor. Dahil doktor yan, hindi lang mabuat kaya papunta kayang libingan. Siyempre, yan po yung emperor, gewada. Para sabihan da, deng doktor, ang yan doktor la, dara ka man yatad, kimbiya lang hangga mo kitang putang kamatayan mo, ang galakar mo na den doktor, nga na. Kaya ba't po, balo po ng penabili na, putang imbiya dia, pasabi na, deng gamat na, makaluwal la, kitang kayang, kasi kanitang bubot dalang makanyang deng meten po, bala mo, maka-expose la, kalupangin, makakabawang,
Makalwala po din gamanda, they were outside. They were hanging and they were dangling. Makalwala ka ng gamat. Buri na po tang milibigla, makalwala rin gaman na. Akagi do rin tao, makanya niya po potang mate, bubuat de. Sabi na rin kayang magbante kaya bayamete. O ba't po buri mo makalwal din gaman mo makabitin, makalto. Sabi ng Alexander the Great, bakanita agi na rin ka na ako sundalos, agi na rin tao, potang mate ko, ang yandakal kuwasa ko papipandyan. Denggamat ko, alala kong laman, ala kong dalan mate, denggamat ko, makabuklat la pa rin. Tutupo naman tan potang mateta mo, ang diyang antika karakal tatal nan ngeni, kanako yan, kanako yan, kanako yan. Pero potang mate yung tao, denggamat na ang makatikong, natural, bibuklat la rin. Sana kabang mabiyeta pa, tutupin nga na ingrasya ka tsukaren gamat tamo, tatanggapan tamo at iti dadalan mo kay katamo. It only passes through our hands. At iti yung kay katang pasalamatan, iti yung kay katang pagselebran. Mayap ayabak ko kay kongan. Kilagyo na ningig pampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Talakat tamo po. Ipasyag tayo po yung kay katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya kuking Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Kaya ngagliking upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni Paco king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makaluklok wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan ang mankete, banmukom ka ring mabiyempo ang mga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublidang miering mete, at king bie alananga. Amen. Manalangin ta kay Ginoong Jesucristo para king katang sarili at parang sablang aliwang tuturang kawangis dring tao king ebanghelyo. Nga tapong manalangin, Ginoo, king kang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Ginoo, king kang pakalulo, pakiramdaman mo kami. Para karing atyu, karing mumuna ng luklukan ning bie, at para karing parating makakalingwan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, king kang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing malugod, king dangalan, at para karing kapilanman, mirinan, papuri, manalangin taking Ginoo. Ginoo, para kay kang kakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing atinan, abyasang munye, at para karing tatakot, mirake, manalangin taking Ginoo. Ginoo, para kay kang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing kalulong, magsakripisyo, ban munye, at para karing ala nanumang idake, manalangin taking Ginoo. Ginoo, king kang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing mibibili, king paintungulan, da karing gamat ning Diyos, at para karing maninton mo, king sarili rang kapanatagan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, king kang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Ngeni po adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ginoong Jesus, ibukulat mo rin puso mit gamat, bantanggap at mumie. Ban pagdulapanda ka at akit, o ginumi, manggaman, kingalanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia.
Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandeting kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Panggapane sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi sa igasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ding pakakalulu, kaniting Eukaristiya, papasyag mi ing kamatayan ng Ginoo, tanggapan mo sana ringain ayampang mi, at saupan mo keng tuki king kayang mitmong lugod, uling ginuya, manggaman king alanganga. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, At kaya ko, antemurin. yat nayo reng pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos aginutang. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos nga langangat lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Paulining lugod na king palpikasalang tao, beba ng kayang sarili, banmi baitiya, king meto nga birhen. King pamaylasan na king krus, kinabos na kami, king alang kapupusan na kamatayan, at king pamanyubli ng mebe, pigkaluban na kaming biyeng alanganga. Ulinita kang beding sablang koro, ringangel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe kay lang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloy pa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lubkim pa may lasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat sa kaya. Piraso na binyene karing kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiyeng kanakong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king waning kalis, pasibayan pe pasalamat kay ka, binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kanita, mi patawaran la rin kasalanan. Daptan nyo ite bilang kapigaganahan ka na. Talakad tamo po. Ipasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan.
Inyang eni gaganakan mi o igpaing kamatayan pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kayong tinapen imbiat kalis ting kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad at sumuyo kaya ka. Makapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kami ting metong ning banal na Espiritu. Ganakan may o igpay, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ding hanggang malugod na susuyot sasaw, king kay kaming kasalpantayanan. Ganakan mula naman ng kapatad ming pepay naon at maninayang subling miye, ading sablang mayang abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen Indo ning Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santo, at tinupat king malmong kaburian king kaya kabanin panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristo kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tuto, kagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalanganga. Mausta mo king Josig pa, king panalangin, at tiro ning Ginoo kaya katangan. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupan ning kaya kang pakalulu parati kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan kabang manay-naya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo pong milugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo manatili sana kay kayungan. Pat kaya ko, antimurin. Malugod tapong pakit, miga kami itong tamo,
king kapayapan. Kapayapan po kayo kongan. Kapayapan po kayo kongan. Nyo yung kordero ng Diyos. Nyo Jesus sa milalako, king kasalanan ng yato. Nuwan lang mayaos, king apunan na ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keko. Dapat yagkas ngay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ko, may giting sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ko. Dapat pauli na ning ening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari, atsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka. Em sanay paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Ignacio Imperata, laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay igpami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amig dalang dakal a kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal a tao. Adwan mingeni keka ing balikdan mo kaming mipnong lugod at iatsyat me kaya kami ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mila ring mamuntukan ning bansa at lokal para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling, ding sarili ra king pamaglingap, karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang ngalanganggang kapainawan, detang meyango na biye. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, Panalangin mo kami. talakad tamo po. Manalangin tamo. Ginoo, ing Eukaristiyang peke suluan mi ngeni, babayo na imbiyemi. Kapamalatan ing kaya kang Espiritu, daptan mong masolong sumulong imbiyemo karing puso mi, at papanatilyan mo kaming tapat keka. Itiyadon mi kapamalatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Isundo tampo yung katamong nobena at panalangin karing katang mayang ubiye king katamong alaalay panalangin. Manalangin tamo, Diyos, amiglalang king katamong tagapagligtas king upaya ng Kristo sinubling mebye at may balik king kaligayan mo. Mananasanang dinganggang kapatad ming mayang uabiye kaya kaming pamilya, kaluguran, lalong-lalo na reta ka lang manalangin karela king kasalpantayanan at pamakiyagom king tula ning kaya kang kayarian at ligaya alanganga. Anong nuy Kristo mabibiyaya at magari kambe mo, kagom ning banal na Espiritu manggaman king alanganga. Amen. Igpami, tsuka banwa, misamban niya lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ning lubong kaya tisuli panti banwa. Ing kakanan mi king Aldoldo, ibiyem kaya kami king Aldongeni, ampon ipatawad mo kaya kami ding salami kaya ka, mangay mo kaya paisawol king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mit mo kahining grasya ng ginong Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman imbukan ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king igpa, ligaya king anak, ligaya king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alananga yanasa. Pagkalubong nga lang hanggang kapainawan karela o Ginoo,
Ingalananggang sala, sunlag sa karelo. Mi painawan o sana king kapayapan. Amen. Ing kaladwada ring sablang tapat meko king kapamilatanin pakalulo ning Diyos. Mi painawan o sana king kapayapan. Amen. At ko pong pagsabi sana kay kayong papasawp. Da naman po sinabi ka na akong pasawp laki katamo o mangyalasaw. Magmisa ko po kay Margot itong Sabadong Bengi. Paparepair de po karelang bisitas. Matuwa niya naman po yung bisitas na king Margot. May bagsakit ang metong pader ng karelang bisitas. Tang pader ng karelang bakod ne po. Ketang side na mikibale. Uli na nita, kailangan din pa-repair. O nang king pa mag-repair da, ikid da, burida niya na masamasa ng kisami ng karelang bisita sa pambubungan. Burida ng itas bagya, inumpisan da niya po. Bali naman po, mas masakit ngayon ng King Margot. May bawas lang karakalan ng bale. Muna man ding may Mario, marakal no po ring meko King Margot. Pero masaya ako pong sabihan kaya kayo, sisimba. Sisimba. Kaya lawe ko po, man makanitang may bawas. Siguro nung emu COVID, masapak po. Magmisa kaya po ngayon keng gymnasium, ketang basketball court. Kasi po ikarelang bisitas under construction niya po, renovation. Naman po, pasaw kaya katamo. Pero isip ko po kay Ebanghelyo tamo, next week, mag-second collection tamo. Ne po, palto tamong mag-San Metong tamo kareng kaparokya tamo king San Antonio de Padua, Margot. Antibong pa magmalasakit tamo karelang pagawa lang bisitas. So, pantala po. Baluta naman yung tangi tamo, apagawa tayong kaya katang masanting apisamban na maragula pisamban rin ulida naman din sa rin dakal pisamban, dakal parokya at dakal sasalpantaya. Mablas tamo po kayong kayapan. Kalupanitang byuda ketang Ebanghelyo at mumunang pamamasa. Ang magkanuya mo po, idahon tayo. Next week, next Sunday, may ka-second collection tamo para rin deta pong renovation nitang matuwang bisitas da keng Barangay Margot, San Antonio de Padua. Bendisyonan da kayo po. Ingino, manatili kaya kayo ngan. At kaya ko, antemurin. Bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Kilagyo na ningig pa ang paninganak. Panimbalan ng Espiritu. Amen. Den kaya kayo sanang gamat, makasadya lang mamye at midake. Din kaya kayong gamat, makabuklat lasana, makasadya lang tanggap. Maging bukas palad tamo po, King Balang Metong. Salamat, King Diyos. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, tapat ang king katatawlian. Tango kami Ginoo, king misun mo. Ume kami king aslagan. King amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning mo nagmantabe king dalan. Palablaban ing misun para king Ginoo. Arapan tamuing masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian. Tango kami Ginoo, king misun mo.
pagkalaman, ban midake at biyayan, masabal, hustisya, kapayapaan. Ing lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekata, kasal pantayanan. Daralabi kalam ning pangaturo, masabal, hustisya, kapayapaan. Harapan, amoy masalang bukas, salamat king 5 siglong kasal pantayanan. Daralabi kalam ning pangaturo, sa lamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian. Tango kami, Ginoo, king misyon mo